abo quality biyela kunalento leyo quality biyela naye sicela ukuthi mebathatha abanye abantu babahambisa la ababhilunga khona hayi nithathe nalento leyo quality biyela hamba yilo muntu lo anyeke lo muntu lo azosidelela eKasito ukhuluma ngama-Brentwood every day mina ngakhuluma nge-Brentwood uzokutshela ngama-Fabiano iFabiano yafana neDikisi nini nizaziyo ukuthi niyathutha operation Dudula sicela niduduleni no-quality biyelathi abuyele le ayoba ibhinci le eNatal asibonge South Africa ni right sawubona wena baba ubani lo baba lo wena baba ethiwa uba usijuku wena baba usijuku akekho baba waseSoweto ayikho insizwa waseSoweto nababa kutshele bani nalobubi bakhe ngathi wakhandelwa pheka kwetshe nekhanda lakho lele ngalithola isiphongo esibhedayo lese ngathi impumbulu kaKwatape yeke ungithwala kabuthi amaFabiano enzeni la ku Instagram ukuthi uquality nama-Brentwood kanjani njani yeyi ukuthi wena wakhulula lapha eGoli wawukhanda ile ukuza ama-flat noma wakho nisenze inkontrakeni ngodaka boy fana ungadlala ejene ezifayo futhi wena ucabanga kahle before nidelele mina angikwazi ukuthi ngibe nesitha nomuntu ongidelelayo olala endlini ene toilet elingaphandle ngoba uyofela etoilet ngelinye ilanga